I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakuvusela ngegama likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona. Ufoleke nalelithuba lihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Lamuhla ngolesibili 6 kuMay 2025. Kanti ke umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi gcina idiary yemphefumulo. Amen. 1 Peter 5:2. Naku lengi kukhathatako ukuthi unakekele umhlambi waNkulunkulu ngekutimisela lokunje ngekwemelusi. Amen. Esifundweni lesendlulile sifunze ngekubaleka bekwenta umsebenzi wakho wekushumayela ube nemphumela lomuhle. Umphumela lomuhle wekushumayela kwakho uba ngcono ngekuthi uba nerecord laloko lobo ukwenda. Nawuholela umuntu uKristu kufanele uhambisane naye indlela yonke Kristu. Nase sibonelo ngemva kweminyaka lesihlanu ube solo ubakhumbula futhi ubathandazela. Ase ube neluhla lwebamvu lobaholela Kristu futhi utawumangaliswa ukuthi loluhla lutawukhula kangakanani ngekhamba kwesikhathi. Amen. Njengoba uholela abamvu uKristu bakhuthade ukuthi bende lokufanako batshele ukuthi nanibona lothide akholwa ngKristu ngitsheleni ungangiphumelela emagama abo kanye nemakheli abo ngitawubathandazela. Amen. Njengoba luhlu lwakho lukhula tinike isikhathi sekuguca ngemafolo kubabe futhi ke uthandazele wonke umuntu losehlweni lakho. Moya longcwele ngeApostle Paul wathi kuGalatia 4:19 bamva bami nginemehlo ngani kuya uthimade kwakheke Kristu kini. Thandaza ngalendlela ngalabo emabito abo labhalwe kuloluhlu. Qiniseka ukuthi uyabancengela kude babe nekukholwa lokucinile bende inzamvo yababe basebende ngekutimisela emsebenzini webuKristu futhi ke bavumise uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Thanazelana nalamanye labasanza kugucukela enkolweni yeliciniso. Inkosi leyengedele ngabo ebandleni kuthi ke beme bagcine evini beme bacinile ekukholweni nekuthi inkosi iphelelise umsebenzi wayo etimpilweni tabo kube lupfumo enkosini. Amen. Thanazela ukuthi babe disebendi letitimisele letitinikele naletingesabi nekuvuna ngesikhathi sekuphela nekuthi ngabo imiphefumulo leminyenti yemukele livangeli ngenjabulo futhi igucukele embusweni. Amen. KuJohane 17:12 Jesu wathi labo longiphe bona ngibagcinile kude namunye wabo lo walahleka. Amen. Lokhu kufanele kube bufakazi bakho ngaso sonke isikhathi kubo bonke labo lobaholela Kristu noma labo inkosi leyaba ngedela ebandleni lenzawo ngemedamo yakho yekushumayela. Khumbula ukuthi kushumayela kufanele kube yimvolo yenda ngekucophelela. Kufanele kube ngumsebenzi lowendiwa ngenhlitiyo yonke futhi ke lowendelwa umuntu ngamunye. Akafanele wendiwe kanye kuphela. Kuyinqubo mgomo lecubekako lehlosiwe yekungenisa labanye embusweni waNkulunkulu kanye nekubalanzelela kude kube ngilapho ke sebakhuliswe futhi basekelwa ekukholweni. Kuchubeka nesifumvo ungafunza 2 Timothy 2:2 kumaHebrew 10:25 nemisebenzi yabaPostoli 5:42. Amen. Kulesikhathi ngalo sidawusho nange umthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga ngeliphuba lekusebenta nawe kulomsebenzi wekubuyisana. Ngithatha umfalo wekunakekela labo lengibaholela Kristu. Ngithandazela ukuthi bakhule futhi batinikele enventa kamoya. Ngiyabonga ngekwenetiseka ngekubona timpilo tiguculwa kude kuvunyiswe wena. Ngelibito la Jesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.